I vodim vas jedan dan sa mnom. Danas je subota i ustala sam boga mi u 6:15, spremila sam se i uputila sam se sa mojom drugaricom u MTS dvoranu na Arhitekta forum. Arhitekta forum se održava 2 puta godišnje, što se meni tiče ovo je događaj koji se ne propušta. Dakle, ovo je toliko interesantno i ovdje možete svašta nešto novo da naučite, da se upoznajete sa novim projektima, sa novim ljudima, da se upoznate s novim načinom gradnje, s novim materijalima, tako da svako ko se bavi arhitekturom, građevinom, ko je inženjer ili ko se bavi dizajnom interijera, ovo je definitivno događaj koji biste trebali da posjetite. Koji je ovo sve, kažem, izneo. Želim da ovaj dan danas, kako bi sad rekao, da dobijete neku novu ideju, neku novu inspiraciju, neki novi pogled na arhitekturu. Želim znači, da danas uživate u novom programu. Hvala vam još jednom svima i želim vam uvijek. U pauzi smo imali prilike da upoznamo ovog divnog robota koji je animirao sve goste i ja sam se zaista pitala da li ćemo mi jednog dana ovakvog robota držati kao kućnog ljubimca. Zaista ne bih voljela, ali je ipak zanimljivo bilo. U nastavku vam prikazujem par projekata koje sam snimala, koje sam slikala, koji su meni bili interesantni, tako da zaista su bili divni arhitekti iz čitavog sveta, iz Italije, iz Nemačke, iz Turske, tako da svašta nešto novo smo mogli da vidimo i da čujemo i zaista, eto, svako koji iz ove branže treba da vidi. Poslije toga smo se ja i moja drugarica uputili na ručak u St. Mark's Place. Ona je jela pastu, ja sam jela picu djavolu i bili smo baš gladni. Posle toga smo naravno završili opet kod Vuka u njegov božićni kutak. Vi ne možete da zamislite kako ovde sve šljašti, kako ovde sve sija, kako u ovom lokalu sve miriše. Znači vi imate stvarno osjećaj kao da ste došli kod Deda Mraza kući. Tako da ove ukrase kao da je sam Deda Mraz pravi, jer toliko su unikatni i lepi da je to neverovatno. Tako da zaista ovde ćete pronaći sve za vašu jelku i samu jelku ovde možete kupiti i što god želite. Mislim da je ovo i užitak za decu doći ovde, jer ove godine koliko sam vidjela naš grad neće biti okićen ili još ga nisu okitili. I onda ako želite tu atmosferu novogodišnju malo da imate, treba da dođete na ovo mesto i mislim da je ovo stvarno divno. Mi smo baš uživale i fenomenalno se osjećamo ovde i ovo je već za nedelju dana drugi put da sam došla. Znači, ja sam rekla da ću da se usilim ovde, izgleda da sam na pravom putu. Šalim se, naravno da neću, ali svratit ću svakako ponovo jer ovde je stvarno predivno. Ja bih cele godine ovo posjećivala, da ako je cele godine ovako okićeno, stvarno bih cele godine dolazila ovde. Što se tiče lokala, bila je baš velika gužva, dosta ljudi bilo, svratili su na kafu, malo smo sačekali sto, ovo zaista vredi čekati, tako da uživate ovde. Moram i da pohvalim vlasnika Vuka koji je divan i tako lepo dočeka i ispraća goste, stvarno vidi se da ovo radi iz ljubavi i ovo je stvarno, imate baš osjećaj kao da ste došli kod nekog kući koji je to stvarno sve smišljeno napravio, tako da moram zaista da ga pohvalim, divan je. Eto, uživali smo i naravno, mi nismo mogli da prođemo bez onog najbitnijeg, jel te? A to je kafa sa šljokicama. Ja sam pila naravno kapućino sa šljokicama, moja drugarica je pila tursku sa šljokicama i jeli smo zlatnu tortu. To je Vukova torta, tako da imate na karti, mi smo bili oduševljeni. Kao i prvi put, tako da zaista imaću 200 kila ako ovdje nastavim da dolazim, ali pogledajte kako ja ovome da odolim, ajte molim vas. Ja sam kao mala devojčica koja pita, ali ja hoću kafu sa šljokicama, molim vas kafu sa šljokicama. Mislim da me ljudi gledaju čudno, ali nema veze, to je. Svaka princeza, svaka devojčica bi mi zavidila na ovoj kafi, tako da ovdje se stvarno ona mala devojčica u meni budi koja je presrećna je dobila kafu sa šljokicama. Eto, to bi bilo to, ljubim vas.